دار الہدا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے جمعہ ادا کرن واسطے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے گھر دے اندر اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میری زبان چو حق نکلے اللہ سانو سارے بھائیاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جدوں بھی کوئی موضوع لے کے آیا ہے اللہ دی توفیق نال اوندا عوام نو انشاءاللہ فائدہ ہوندا ہے۔ اسی کسے تے بلا وجہ کدی اٹیک نہیں کیتا۔ جڑے لوگ قرآن حدیث سن کے عمل کردے رہے او انشاءاللہ جنت جان گے، اور جڑے قرآن حدیث سن کے بس مولوی صاحب نے سنایا سی اسی سنیا سی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے عمل انہاں لوگاں نے نہ کیتا، او بھاویں وہابی ہوئے بھاویں سنی ہوئے بھاویں بریلوی ہوئے جہنم دا بالن بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو جائی انداز اپنایا ہویا سی کہ جدو قوم دے اندر کوئی ماڑی جی کمی ویندے فوری طور تے کھڑے ہو کے اس کمی دی وضاحت کر دے، اور جس بھائی دے اندر کوئی کمی کتائی رہ جاندی وہ فوری کر دیندا۔ ساڈے طرح او لوگ ڈھیٹ نہیں ہیں، ڈھیٹ۔ سانو پتہ ہے کہ آئے گناہ ہے لیکن پھر بھی کیتی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے ٹی وی ویکھنا گناہ ہے لیکن پھر بھی ویکھی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے کہ وی سی آر ویکھنا جرم ہے لیکن پھر بھی ویکھی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے کہ گانے گندے سننا بڑا وڈا جرم ہے لیکن پھر بھی سنی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے کہ شراب پینا بڑا وڈا جرم ہے لیکن پھر بھی پیتی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے کہ مسجد تو علاوہ سیل میں جانا بڑا وڈا گناہ ہے، مسجد چ نہیں آندے سیل میں چلے جانے ہیں، اس دے باوجود اسی گناہ کر رہے ہیں۔ سانو پتہ ہے کہ داڑھی منانا جرم ہے لیکن پھر منائی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے کہ چگلیاں کرنا گناہ ہے لیکن پھر کیتی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے کہ حسد کرنا گناہ ہے لیکن پھر کیتی جا رہے ہیں، سانو پتہ ہے میرے بھائیو شادیاں دے موقعاں تے
ਖੁਸਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਜ਼ਾਨੀ ਗੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਨਸ ਕਰਾਣਾ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਣਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ہے کہ نماز نہ پڑھنا بڑا وڈا گناہ ہے، لیکن اس دے باوجود نہیں نماز پڑھ دے، نماز چھڈی جا رہے ہیں۔ ہائے میرے بھائیو، جڑا صرف قرآن حدیث سندا ہے اور جمعہ پڑھدا ہے، سن لیندا ہے، تقریر سن لیندا ہے، واہ سن لیندا ہے، درس سن لیندا ہے، خطبہ سن لیندا ہے، مولوی سن لیندا ہے، کشتاں چلا لیندا ہے، لیکن نہ سیرت محمدی، نہ صورت محمدی، نہ ماحول محمدی، نہ کردار محمدی، نہ گھر چ اسلام، نہ چہرے تے اسلام، نہ گلیاں چ اسلام، نہ بازاراں چ اسلام۔ اس بندے دا بیڑا غرق اللہ کرے اور ایندا بیڑا غرق ہوئے گا۔ اے تے ادوں پتہ لگے گا جدو اللہ اعلان کر دے گا وَامْتَعْزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سائڈ تے ہو جاؤ۔ سنایا نہیں تسی سنیا نہیں قرآن؟ ہاں ہاں اللہ سنیا سی، ایک باری دنیا تے گھل دے۔ اللہ کیا ہے میں یہ بھی دسیا ہے، عالماں نے تھانوں دسیا ہوئے گا دوبارہ دنیا تے کہنوں آون دی اجازت نہیں ہے۔ سن لو بھائیو، او بھائیو سن لو، سنیو وہابیو بریلویو آن والو اس مسجد اندر، جمعہ سنن والو اس مسجد اندر اس وقت سن لو، گناہ چھوڑو نہ چھوڑو، داڑھی رکھو نہ رکھو، سیل میں جاؤ نہ جاؤ، مسجد آؤ نہ آؤ، گناہ کرو نہ کرو، شراباں پیو نہ پیو، سود چھڈو نہ سدو، سن لو بھائیو گل دھیان نال، دوبارہ دنیا تے اللہ نے نہیں بھیجنا، نہیں بھیج یہ گل اللہ نے نوٹ کروا چھڈیے، فرشتیاں نے نوٹ کر لئیے۔ اللہ نے کہنا ہے کہ یاسین بلوچ تہاڈا ایک عالم مولوی خطیب سی، تسی سن دے رہے ہوں دے کولوں اسے گل نہیں کہی، اگر نہیں کہی سن لو ذرا کیسٹ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ساریاں چیزاں نوٹ ہو رہی، اپنے جمعے فلم بن رہی ہے، ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے، قیامت والے دن چل جائے گی، مولوی دے کرتوت سامنے آ جان گے، پیراں دیاں شرارتاں سامنے آ جان گیاں، مولویاں دے نال ملن والے لوگ، او میرے بھائیو ساری دنیا دے ساریاں نیک عمل اور برے عمل سامنے آ جان گے، پتہ پھر لگے گا کہ عمل چیز کیا ہے۔ اللہ میرے بھائیو، پچھلے جمعے ایک موضوع تسی سماعت کیتا ہے، کوئی عمل کیتا ہے؟ ایک جوان مینوں ملیا ہے، ایک نوجوان مینوں ملیا ہے، نواں ہی اس پاسے آیا ہے، پہلے پتہ نہیں کیڑا علاقے سے ان دا تعلق ہے، لیکن اس بھائی نے کہا کہ میں 2 بندیاں نو تبلیغ کیتی ہے۔ کوئی ہے ایسا بھائی جڑا کہے کہ میں ہر دن 1 گھنٹہ دین واسطے نکالدا رہا؟ میں کیا سی میں اگر پوچھ لواں تے جواب دیو گے؟ کوئی ہے تواڈے چ انسان بس ہاتھ کھڑا کر دے وے؟ کنے بندے؟ اللہ، اس طرح ہی عمل ہویا نا، اجے کل جمعہ پڑھایا ہے، 8 دن نہیں گزرے، تے اکثر لوگ ایویں بیٹھے۔ آج دا بھی سن لو، بانا تو ایویں ہی ہے پھر بھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج دا موضوع ہے نماز دی فضیلت، نماز دی اہمیت کیا ہے اور نماز نو چھڑنا جرم کی ہے۔ نماز دی فضیلت بڑی ہے، اللہ نے جگہ جگہ قرآن وچ مختلف انداز نال نماز دی فضیلت سنائی ہے۔ سپیکر انج ہی چلنا ہے، بڑی انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو مختلف انداز نال اللہ نے قرآن مجید دے اندر نماز دے انداز بیان کیتے ہیں کہ نماز دا مقام کیا ہے۔ نماز دی شان یہ ہے کہ بچہ 7 سال دا ہے تے انہوں حکم کرو، یہ اگے گل آئے گی، 7 سال تو لا کے انہوں تربیت کرو، 10 سال تو مسلسل شروع ہو جاتی نماز ہر بندے تے، ہر عورت تے، ہر بندے تے، ہر عالم تے، ہر قاری تے، ہر اجال تے، ہر سنی تے، ہر وہابی تے، ہر بریلوی تے، ہر دیوبندی تے، کوئی ہے مسلمان کلمہ پڑھدا ہے اندے تے نماز فرض ہو جاندی ہے 10 سال تو بعد۔ قبر تک سفر ہوئے نماز پڑھے گا، گھر ہوئے نماز پڑھے گا، بیماری ہے نماز پڑھے گا،
جنگ دے موقع تے نماز پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے، تکفیف ہو گئی ہے رکعتاں دی کہ فلاں جگہ تے ہوئے گا کنیاں رکعتاں، فلاں وقت ہے کیا ٹائم ہے، ادو کی کتنی رکعتاں پڑھ سکتے ہو، گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ پڑھائے گا لازمی۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے بڑے سارے مقام تے نماز کا تذکرہ کیتا ہے، کچھ بیان کر دینا، اللہ اکبر، کچھ حدیثاں بھی بیان کراں گا انشاءاللہ۔ سورت نساء ہے قرآن مجید دے اندر، سورت نساء، سورت نساء دے اندر یہ آیت ہے جیڑی آیت میں تھوڑے سامنے اس وقت پڑھن لگا۔ اللہ نے کی کیا ہے، فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سبحان اللہ، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اللہ فرماندن کے نماز قائم کرو، او مسلمان بھائیو نماز قائم کرو۔ نماز قائم دا معنی اے نہیں ہے کہ ایک پڑھ لئی تے ایک چھڑ دیتی، ان دا معنی ہے کہ دین تیرے اختیار ہے چے بھائیو، نہیں نہیں، دین ہوئے جو میرے محمد نے دسیا تے کر کے وکھایا، دین اسلام۔ نمازاں 5 پڑھنیاں تے وقت دے اتے پڑھنیاں، جدو ٹائم ہو جائے پھر نماز پڑھ لو، جدو وقت ہو جاوے پھر نماز ادا کر لو، باویں جتنے زیادہ کام دے اندر ہو پھر بھی نماز پڑھنی پائے گی۔ سارے کام ایک پاسے، تیرا کاروبار ایک پاسے، تیریاں دکاناں ایک پاسے، تیریاں فیکٹریاں ایک پاسے، تیری پڑھائی ایک پاسے، تیرا کالج جانا ایک پاسے، تیری خطابت ایک پاسے، تیری امامت ایک پاسے، تیری تدریس ایک پاسے، اللہ اکبر ایک پاسے نماز ہے۔ اللہ نے بلا لیا جس رب دا تو بندہ ہے، اللہ نے سد لیا تو اللہ دے سامنے تینوں اسے ٹائم ہی لبیک آکھنا پائے گا۔ ہائے میرے بھائیو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، امام الانبیاء دا، والی بطحا دا، شمس الزہا دا، آقا دو جہان دا، امام المجاہدین دا، ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کیسا انداز ہے، کتنی زیادہ اہمیت رکھ دے آن وقت نماز پڑھن دی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں دے کول بیٹھے ہون، مجلس لگا رہے ہیں، انہاں دے نال خوش طبی دیاں گلاں باتاں ہو رہی ہیں، کوئی ساڑیاں عورتاں ننگیاں تے عورتاں نہیں آن، او تے عورتاں نبی علیہ السلام دے چلن تے تھلے پھول رکھ دیاں آن۔ جدو اللہ دے نبی گھر آندے آن، آدین اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا، تینا ساریاں بیویاں تو زیادہ محبوب ترین بیوی میرے محمد دی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں سانو بڑا عجیب تعجب ہو جاتا ہے، پہلے ساڑے نہ ہسدے بھی رہندے آن، گلاں کردے بیٹھن، مجلس بکھی ہوئی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، نبی محمد دا سامنے چہرہ ہوئے، مسکرا رہا ہوئے پیارا نبی، بھلا کتنی مجلس پیاری لگ دی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کہندی آن کہ جدو اذان دا ٹائم ہو جاندہ ہے، جدو اذان ہو جاندی ہے، اللہ اکبر، اے بارت نہیں، جدو اللہ سن دے فوری طور تے اللہ دے نبی سانو اس طرح چھوڑ جاندے آن کہ جویں ساڈے دوست نہیں، جویں ساڈے خامد نہیں، جویں ساڈے سر دے تاج نہیں، جویں ساڈے واقف نہیں، کوئی اجنبی انسان سی تے گھر آیا اسے ٹائم ہی ساڈے کولوں جدا ہو گیا۔ اللہ دے نبی پھر ایک سیکنڈ بھی باندھے نہیں آن۔ اے میرے بھائیو، میرے نبی علیہ السلام نو وقت دا اتنا لحاظ ہے، اللہ اکبر، قرآن بھی آتا او مومنو کتابا موقوتا،
نماز پڑھنی ہے تے پھر وقت پڑھنی ہے. اللہ دے نبی تے اس طرح وقت دا لحاظ کرندے ہوندے آن. اللہ اکبر میرے بھائیو, صحابہ کرام بھی وقت دا لحاظ کردے ہوندے آن. ایک صحابی تو بیچارہ وقت آ نہ سکیا, کچھ مہمان آ گئے, عصر دا ٹائم ہے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا چھوڑیے. جدو نماز ہو گئی, جماعت ہو گئی, اسے ابھی مسجد چایا, اگو تا سلام پھر گیا, فوری طور تے چیخ نکلی اس نوجوان دی, اللہ اکبر. جدو مسلمان کوئی حقیقت چ بن جاوے پھر انہوں غم لگ جاندے. اتنا رویا, پھر اس تو برداشت نہ ہویا, مسیت جبانا چیکا ماردا گھر دوڑ گیا, منجی تے ڈگ پیا, بے ہوش ہو گیا. ادھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ نو نال لے لیندے, کہندے مینوں انج لگدا ہے کہ ایندا کوئی فوت ہو گیا ہوئے گا عزیز, جڑا برداشت نہیں کر سکیا. کوئی اچانک موت آ گئی ہے, یا انہاں دا والد فوت ہو گیا ہوئے گا, یا کوئی انہاں دا رشتہ دار عزیز بڑا گہرا, جیڑی وجہ تو دکھ نال اس بندے دیاں ڈھائیاں تے چیخاں نکل گئیاں. اللہ دے نبی نے پوچھا, بھائی جان کی مسئلہ ہے؟ آدھا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ دے نبی جی, ساری کائنات فوت ہو جاوے غم نہیں سی لگنا, میرا مال تباہ ہو جاوے مینوں غم نہیں سی لگنا, میری ماں باپ فوت ہو جاوے غم نہیں سی لگنا, میرے بھرا مر جاندے مینوں غم نہیں سی لگنا, کیونکہ انہاں تے ایک وقت آنا ہی آنا ہے, فوت ہونا ہی ہونا ہے. لیکن غم اے مینوں لگ گیا ہے کہ میری اج عصر دی نماز فوت ہو گئی. اللہ, حالانکہ وقت چلا بھی نہیں گیا, سلام پھریا تو مسجد چایا تو اتنی فکر. کہنے لگا اللہ دے نبی جی, اگر میں ہوں نماز پڑھ بھی لئی تو مینوں ایک نماز دا ثواب ملنا ہے, میرے ساتھیاں نو 27 نمازاں دا ثواب مل گیا ہے. پھر انہاں لوگاں نے تے پڑھی بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز آئی, تے مسجد بھی نبوی آئی. جس مسجد دے اندر ایک نماز جماعت نہ پڑھیے تے 27,000 نماز دا ثواب ملدا ہے. او کہندا مینوں ہن ایک نماز دا ثواب ملے گا. مینوں دکھ اس واسطے لگ گئے کہ جے اگر اللہ جنت مینوں گنہگار نو بھی دے چھڈی تے میرا مقام انہاں دے نال گھٹ گیا, کیونکہ انہاں دا شان زیادہ ہے. ایک نماز پڑھن والے دا شان کی ہے, اور جس نے 27,000 نماز پڑھ لئی ہے, ہائے میرے بھائیو ادا خیال رکھدے ہوندے آن صحابہ کرام, انہاں نو کتنی فکر ہے نماز دی اور کتنی اہمیت ہے وقت دی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت دا بہت لحاظ کردے ہوندے آن. دوے پاسے فرماندے ہوندے آن, او لوگو سن لو, وقت دے اوتے نماز پڑھن والے دا شان بہت زیادہ ہے. جڑا بندہ وقت نماز نہیں پڑھدا, ایندا معنی ہے کہ وہ بندہ منافق ہے. منافق نماز نو پڑھے گا لیکن ٹائم تو گھسا کے, اصل ٹائم بھی اج میں دساں گا کہ ٹائم اصل کیا ہے. اس ٹائم تے نمازاں شروع کر دینیاں میرے بھائیو. اگر اصل وقت مل جاوے, ہاں جے تواڈے کول ٹائم ملیا نہیں ہے, کوئی ایسی مجبوری شرن مجبوری ایسی آ گئی ہے, پھر تے کدی کدی گزارا ہو سکدا ہے. لیکن صحابہ نو تے او مجبوریاں بھی پریشان کر دیندیاں ہوندیاں. ہائے میرے بھائیو, ایک بندہ ہمیشہ ہر وقت نماز لیٹ پڑھدا ہے, اے بہت بڑا مجرم ہے. بلکہ حدیث رسول اللہ دے مطابق اے بندہ منافق ہے. تے منافق ہونا نمازاں پڑھ کے تے پھر تک کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو. وقت تے نماز پڑھنی ہے, با جماعت نماز پڑھنی. اللہ اکبر. سورت بقرہ جڑا ہن میں مقام پڑھنے لگا ہے, سورت بقرہ چاہندا ہے. سورت بقرہ اللہ نے اتنے کی کیا ہے, نماز کا ذکر آئے گا لیکن بات ہور بھی اللہ کی تھی. اتنے فرمایا حافظوا علی الصلوات الوسطی, فرمایا او مسلمانوں, جیڑی تواڈیاں نمازاں دی درمیان والی نماز ہے, ان دی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. کتے اللہ پوریاں نمازاں نو حفاظت چاہندا ہے. اتنے اللہ پاک نے خاص بات کہہ چھڈی, او کیڑی نماز ہے. بہت مفسرین نے اور محدثین نے اپنی تفسیراں کرن تو بعد نتیجہ اے کڈیا کہ عصر دی نماز اے ساریاں نمازاں دی درمیانی نماز ہے. عصر دی نماز درمیانی نماز ہے.
کیونکہ صبح صادق جدو ہو جاندی ہے ادو دن چڑھ جاتا ہے. حدیث دے مطابق دن شروع ہوتا ہے مغرب دی جدو سورج غروب ہو جاوے ادو دن مک گیا. تے جدو میرے بھائیو صبح صادق چڑھ جاوے اس وقت دن دا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر میرے بھائیو. اس تو بعد پھر بندہ صبح دی نماز پڑھتا ہے وہ بھی دن دی نماز ہے, زور دی بھی دن دی نماز ہے, دو نمازاں تے درمیان والی نماز اثر دی آ گئی کیونکہ سورج مغرب سورج غروب ہونے تو بعد بندہ مغرب پڑھتا ہے پھر عشاء پڑھتا ہے. وہ دو نمازاں رات والیاں اور یہ دو نمازاں دن والیاں تے درمیانی اثر دی نماز بنی. اے مفسرین نے جو تفسیر کیتی ہے بڑی زبردست. اللہ اکبر. اللہ قرآن چاہتا حافظوا علی الصلوات الوسطی. لوگوں اثر دی نماز دی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. بعد نے کیا پتہ حفاظت دا کیوں مسئلہ آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے حدیث دے اندر آندا جن دی اثر دی نماز با جماعت فوت ہو گئی اون دے تے مال بھی ہلاک ہو گئے, اون دیاں کوٹھیاں برباد ہو گئیاں, اون دے زمیناں مربے برباد ہو گئے, اون دا ماں باپ تے بہن بھرا رشتہ دار خش قبیلہ ساری برادری اون دی تباہ ہو گئی ہلاک ہو گئی. یعنی اتنا بڑا اس بندے نو آخرت نقصان ہوئے گا جڑا بندہ با جماعت اثر دی نماز ٹائم تے نہیں پڑھدا. اور ایندا ٹائم کی ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل آیا آن کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی ذرا اٹھو تے نماز ظہر دی پڑھ لو. اس ٹائم کی سی میرے بھائیو؟ اللہ دے نبی نے اس ٹائم ظہر دی نماز پڑھی. کی ٹائم آ ادو ٹائم تے گھڑیاں تے ہن کوئی نہ, سورج ڈھلے ہی ہے بس ڈھلے ہی ہے سورج ڈھلے ہی ہے تے ادو اللہ دے نبی نے ظہر دی نماز پڑھ لئی. جبریل دے کہن تے جبریل آپے نہیں سی آندا, جبریل اللہ دے کہن تے آ کہن لگا سونےو اٹھ پو اج ظہر دی نماز پڑھ لو تاکہ قوم نو پتہ لگ جائے کہ اندا اصل ٹائم کی ہے. جدو سورج ڈھل جاوے ادو ظہر دا ٹائم ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. اج اسی ظہر پڑھنے آئے اثر دے قریب جا کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام کر رہے ہیں. جدو میرے بھائیو پھر جبریل آیا آن کے کہنے لگا اٹھو سونےو ہن اثر دی نماز پڑھ لو. ادو کی ٹائم آ میرے بھائیو؟ ادو ٹائم اے آ کہ آ جو تسی ٹائم ویکھ لو اتنا سایہ گن کے اللہ دے نبی ادو اٹھے آن جدو ہر چیز دا سایہ ہوندی مثل ہو گیا. مثال دے طور تے اے انگلی ہے جتنی اے انگلی ہے اتنا سایہ اگے نکل جائے بس ادو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر دی نماز پڑھ لئی. ایک مثل جدو سایہ ہو جاوے ادو اثر دا پہلا وقت ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. تے اے ٹائم کدی ضائع نہ کرنا کیونکہ اس وقت فرشتے بدل دین. انہاں نے تھوڑی ڈائری ساری CID لے کے اللہ کو چلا جانا ہے. تے جے تسی اثر دی نماز پڑھی شام دے قریب تے پھر تے انہاں دے کاغذات دے اندر ڈائری چ آئی کوئی نہ, اس واسطے بڑا وڈا یہ بھی نقصان ہو جائے گا. او میرے بھائیو ذرا دھیان دے نال نمازاں تے پڑھنے آ لیکن وقتاں دی پاسداری نہیں ہو رہی. نماز پڑھنے آ لیکن سنت دی پاسداری نہیں ہو رہی. نمازاں پڑھنے آ لیکن مسیح دا خیال نہیں کیتا جا رہا. ہائے میرے بھائیو دوئی گل سن لو, جڑا بندہ نماز پڑھدا تے گھر نماز پڑھ لیندا اے بھی بڑا وڈا مجرم ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو گھراں دے اندر نماز نہیں ہوندی. نماز نہ پڑھنا میرے بھائیو, نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز گھراں چ ہوندی نہیں ہے. اگر نماز گھراں چ ہو جاندی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی اللہ صحابی ہے اللہ دے نبی دے کول آیا کہنے لگا نبی پاک جی ایک رخصت لینا چاہنا تے ہے بھی شرعی عذر. کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ آکھن لگے کہ مینوں پکڑن والا کوئی نہیں, میں تے گندیاں کھالیاں چ گر جاواں, سپاں تے ٹھویاں دا بھی مینوں ڈر ہے کیونکہ اج کل مکہ مدینہ اس طرح ادو نہیں آ, ادو تاں پہاڑی علاقے آن بڑے بڑے زہریلے ٹھوئے بھی انہاں نو خطرہ بڑا خوف آ. پکڑن والا کوئی نہیں, کوئی بیٹا کوئی نہیں, بھائی کوئی نہیں, کوئی نوکر چاکر کوئی نہیں جڑا پکڑ کے صحابی نو لے آوے. آپ نے فرمایا چلا جا. تھوڑی جی دور گئے تو پھر آپ نے بلایا فرمایا واپس عبداللہ اے مینوں دس کے تینوں اذان سن گئی ہے. کہنے لگا مینوں اذان تے سنیندی ہے. فرمایا تینوں سپ لڑ جاوے محمد نو برداشت, تینوں ٹھواں لڑ جاوے تکلیف محمد نو برداشت, تو گندیاں کھالیاں گر جاوے تکلیفاں برداشت, تو ایتھے فوت ہو جاوے تکلیف برداشت ہے, پر اتنا نقصان اے محمد نو برداشت نہیں عبداللہ کہ تو اذان سن کے گھر چ نماز پڑھ لوے. اللہ کی بنے گا؟ اللہ اکبر. پھر نماز دے بارش قرآن نے ایک اور انداز اپنایا. ذرا یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ساری نماز اس طرح دی ہے. توجہ رکھنا. نماز دا موضوع ویسے تسی بڑی دفعہ سنیا ہر مولوی عالم کولو, لیکن کچھ انداز دا فرق ہوندا ہے. توجہ رکھنا.
کچھ اہم اہم گلاں مزید اگے آن گیاں شاید کوئی دردناک مسئلہ بھی آ جائے جن دے تے تھانوں بہت پریشانی ہوے اور نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ. ذرا توجہ رکھنی. اللہ نے سورت عنکبوت، اللہ سورت دا نام ہے عنکبوت. ایتھے اللہ نے ہور انداز اپنایا ہے نماز دا ہی ذکر. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اللہ اکبر. اللہ نے اس مقام تک کی کیا ہے؟ فرمایا لوگوں نمازاں نو قائم کرو، نماز ادا کرو، نمازاں پڑھیا کرو، نماز دی پابندی کر لی کرو. بے شک نماز بے حیائیاں تو بچا دیندی ہے، نماز بریاں کماں تو بچا دیندی ہے، نماز گناہاں تو بچا دیندی ہے. ذرا خیال کرنا قرآن دا تا مسئلہ حق ہے، نماز دا جو مسئلہ اللہ نے بیان کیتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ آج لو بندہ نمازی بھی ہے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھ دیاں اجے بھی حکا پی رہا ہے، 40 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیاں اجے بھی چگلیاں تے غیبتاں کر رہا ہے، 40 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیاں اجے بھی محمد دی سنت نو گندیاں کھالیاں چ قتل کر رہا ہے. اللہ اکبر. 40 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیاں اجے بھی گناہ کر رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تے قرآن چاہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اتوں انج لگدا ہے کہ شاید قرآن دا حکم صحیح نہیں ہے، قرآن دے حکم تا صحیح ہے. ہائے میرے بھائیو قرآن تے اتنی اللہ کتاب ہے، اللہ نے پہلے ہی کہہ چھڑیا لا ریب فی. قرآن تے شک کرو گے دائرہ اسلام چوں نکل جاؤ گے. قرآن دا تے ہر حرف ہر آیت سارا کچھ سچ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اصل یہ گل ہے اسی لوگ عبادتی نماز سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، اسی عادتی نماز سمجھ رہے ہیں. چھوٹا بچہ نمازی آ اور نمازی بنتا رہا، نماز تے دا نماز دا عادی بن گیا، ہوں نماز نہ پڑھے سکون تو نہیں آتا. لیکن نماز ایسی ہے اللہ اکبر میرے بھائیو، نہ محمد دی سنت دا لحاظ ہے نہ خشوع دا لحاظ ہے. بس نماز تا پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھڑ رہا. یہ تو پتا چلیا کہ اس بندے دی نماز قبول نہیں ہو رہی، تاں تا گناہ چھڑ نہیں رہا. جتنا تک تسی نمازاں پڑھو گے جے گناہ چھڈن لگ جاؤ گے پھر نماز چ مزہ بھی آئے گا. پھر میرے بھائیو اللہ اکبر پھر نماز بھی قبول ہو جائے گی. بندہ نمازی بھی ہوے تے گناہ بھی کردا جاوے، نمازی بھی ہوے تے داڑھی مناوے، نمازی بھی ہوے تے سود کھاوے، نمازی بھی ہوے زنا کرے، نمازی بھی ہوے چگلیاں کرے، نمازی بھی ہوے بدکاری کرے، نمازی بھی ہوے ڈاکے مارے، نمازی بھی ہوے حسد کرے، نمازی بھی ہوے گانے سنے، نمازی بھی ہوے وسیار ویکھے، نمازی بھی ہوے سارے گناہ دے کم کردا چلا جائے. ایندا معنی اے ہے کہ قرآن دا حکم دا سچ ہے لیکن دی نماز قبول نہیں ہو رہی جس نماز نے نو گناہاں تو بچا. کیا فضیلت ہے اے قرآن دی آیتاں سی چند. ہن سنو نبی دا فرمان مسلم شریف دے اندر حدیث ہے. مسلم شریف بخاری شریف تو بعد مقام مسلم دا. مسلم شریف دی حدیث ہوئے اور بخاری دی حدیث ہوئے بس چوپ کر کے مان لو صحیح ترین حدیث ہے انہاں دے اندر ضعیف نہیں بات ہوئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے اگے رب دی گل سن دے رہے ہو رب دی زبانی تے ہن سنو محمد دی زبانی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی پاک نے راس الامر الاسلام سبحان اللہ وعمود الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑیاں اہم عبادتاں دا ایک فرمان دے اندر تذکرہ کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اصل دین اسلام ہے، اصل دین اسلام ہے. فرمایا پھر دین دا ستون نماز ہے. اصل دین اسلام ہے،
اور دل دا سلو ستون نماز ہے. اگر بڑی زبردست کوٹھی بنائی ہوئے تھلے ہوندے کوئی دیواراں یا ستون نہ ہوئے بھائیو اتلی چھت دا بھی کوئی فائدہ ہوندا ہے. بڑا زبردست پیسہ لگاوے لیکن چھت دا فائدہ کوئی نہیں. اگے فرمایا بہترین ستون ہوئے سارا کچھ ہوئے لیکن چھت نہ ہوئے اس کمرے نو بھی بندہ کمرہ نہیں آتا پاویں 40 کروڑ روپیہ لایا ہوئے انہوں بھی تسی کھولا کہو گے کھولا بغیر چھت دے وہ محفوظ بھی کوئی نہیں. اگر قرآن رکھو گے تو وہ بھی محفوظ نہیں بارش آئے گی بھیج جائے گا. مسلم رکھو گے تو وہ بھی محفوظ نہیں. وہ ترمذی رکھو گے وہ بھی محفوظ نہیں. عالم ہون گے وہ بھی محفوظ نہیں. قاری ہون گے وہ بھی محفوظ نہیں. علامے ہون گے وہ بھی محفوظ نہیں. مسلم ہوئے گی وہ بھی محفوظ نہیں. بڑا بڑا زیور ہوئے گا وہ بھی محفوظ نہیں. میرے بھائیو ستون بھی ہوئے تو چھت بھی ہوئے تے ہن اصل گل بن جاندی ہے. ہن ہر شے محفوظ ہو جائے گی. میرے بھائیو فرمایا اے دین دا ستون نماز ہے اور ان دی چھت اللہ دے رستے تے لڑنا جہاد. سبحان اللہ. جہاد دا ستون جہاد دی چھت ہے. اج ساڈے کول چھت کوئی نہیں تاں تے ساڈیاں مسیتاں بھی ویران ہو گئیاں. قرآن بھی محفوظ نہیں رہا. عالم بھی محفوظ نہیں رہے. علامے بھی محفوظ نہیں رہے. خطیب بھی محفوظ نہیں رہے. مولوی بھی محفوظ نہیں رہے. ہائے میرے بھائیو اگر اسی طرح چلتا رہا معاملہ جدو چھت تسا اڑا چھڈیے اج ہر چیز محفوظ نہیں رہے گی. تانوں تاتاریاں دا علاقہ نہیں یاد. اللہ اکبر. انہاں لوگاں نے حملے کیتے آن میرے بھائیو پھر انہاں حملیاں دا دفاع امام ابن تیمیہ نے کیتا سی. میرے بھائیو قرآن مجید نو جلایا گیا. مسلم شریف اور سیاستاں نو بھی جلایا گیا. بڑیاں بڑیاں لائبریریاں بھی انہاں جلا دتیاں. اللہ اکبر. بڑے بڑے نقصان ہوئے. جدو ظلم دی بارش ہوندی ہے کفران لو پھر ہر شے برباد ہو جایا کر دیے. او میرے بھائیو پھر بڑے بڑے عالمی اوتھے شہید کر دیتے گئے. بڑے بڑے لوگ قتل کر دیتے گئے. بڑیاں بڑیاں عورتاں ذبح کر دتیاں گئیاں. او جڑی پانی دی نہر چلدی آئی او پانی نہ رہا بلکہ بالکل سرخ خون دی نہر چلدی رہی پورا 1 مہینہ. اور اس ظلم نو روکن والا ہائے میرے بھائیو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اٹھیا. انہاں نے پھر تلوار تھامی انہاں دا مقابلہ کیتا. کائنات نے لکھیا سمجھا چھڑیا صرف داڑھی والا مولوی نہیں بہت بڑا علمی انسان علم دا بادشاہ تقوی دا بادشاہ تلوار دا ماہر بڑا وڈا جنگ جو انسان امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے سمجھایا لوگوں صرف ستون تے عمل ہو رہا. ستون کھڑے کر رہے ہو اندے تے چھت کنے پانی ہے. چھت پے گی تلوار نال. چھت پے گی کلاشن کوپ نال. چھت پے گی جہاد نال. چھت پے گی اسلام نو زندہ کھڑا کرن نال. اسلام تو اسلام رہا جہاد اسلام دی چوٹی. سبحان. ایتھوں پتہ اے چلیا ستون نہ ہوئے تے چھت دا فائدہ نہیں. چھت نہ ہوئے تے ستون دا فائدہ نہیں. ہر نمازی مجاہد ہوئے گل پھر بڑھے گی. جہاد بھی کرو نماز بھی پڑھو. ہاں ایک بندہ مجاہد بڑا نماز نہیں پڑھتا وہ چھت تو اٹھائیے ترک جائے گی. ستون تو بغیر چھت مضبوط نہیں. چھت تو بغیر مکان مضبوط نہیں. ستون بھی بناؤ چھت بھی بناؤ. کیا کرو نماز پڑھو ادو اللہ تعالیٰ دے رستے تے جہاد کرو. کوئی امریکہ ہے ٹکرا جاؤ. واج پائی دے چلن ٹکرا جاؤ. اس تو پتہ چلیا سب تو بہترین اگر لوگ کوئی کائنات دے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے رستے تے لڑن والے مجاہد. ہائے نمازاں دی پابندی اشراق دی پابندی تہجد دی پابندی رو رو کے تہجد دے دعاواں ہو رہی ہیں. نماز بھی پورے ٹائم نال جہاد بھی دڑا دڑ ہو رہا ہے. اس طرح اپناؤ گے تے پھر ستون دا بھی فائدہ ہے تے چھت دا بھی فائدہ ہے. کیسے پیارے جملے میرے سونے محمد نے بولیا. میرے نبی ورگا کوئی حکمت والا خطیب دنیا تے آیا نہیں. تسی سارے کام کر دے ہو روزے رکھ دے ہو سارے کام کر دے ہو اگر تواڈے کول ستون ہی نہیں چھت دا کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے بھائیو پتہ چلیا نماز دی بڑی اہمیت ہے. دین دا ستون میرے محمد نے دسیا نماز ہے. نماز دا بڑا شان. اللہ اکبر. اے جڑی حدیث سنائی ہے مسلم شریف دی ہے اور جڑی ہن سنان لگیا یہ بھی مسلم دی ہے. بخاری مسلم دی بھی ایک حدیث آندی ہے
اندر چ الفاظ ہو رہے ہیں، لیکن مسلم شریف دی حدیث ہے، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ جڑا بندہ ہوئے انہوں چاہیے کہ نماز پڑھے، کیونکہ بندہ بندگی چو نکلیا ہے تے بندگی وہ کردا جڑا نماز پڑھدا ہے۔ بندے تے کافر دے درمیان جڑا کافر ہے وہ بندہ نہیں، جڑا کافر ہے وہ بندہ نہیں، وہ تے جانور تو بھی زیادہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، جانور تے اپنے مالک دے آنکھیں لگدا ہے، لیکن اپنے مالک دے آنکھیں نہیں لگ رہا۔ 5 ٹائم اللہ نے بلایا، اللہ تیرا میرا مالک ہے، اللہ دے آنکھیں نہیں لگا ہے بندہ تا میرے بھائیو جانور تو بھی زیادہ گندا تے ذلیل ہے۔ اللہ اکبر، بابے بلے شاہ نے بھی ایک کمال گل کیتی ہے، کہنے لگا او لوگو سن لو، اللہ اکبر، او لوگو سن لو، مینوں ملیا کتا کہنے لگا اللہ شکر ہے کہ تو مینوں کتا بنایا ہے، کتا بنایا اللہ، تو مینوں شکر ہے کہ تو مینوں اللہ نے کتا بنایا ہے، میں تیری ذات شکر کرنا۔ اے انسان تو اج انسان تے نہیں شکر کردا۔ ہائے میرے بھائیو، کہنے لگا کتا میں شکر کرنا کہ اللہ تو مینوں کتا بنا چھڑیا، سور نہیں بنایا۔ جدو سور نہ گل بات ہوئی، سور نے گل پتہ کی چلائی، سور کہنے لگا اللہ میں شکر کرنا کہ اللہ تو مینوں سور بنایا، بے نماز مسلمان نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، کتے تو بھی زیادہ گندا ہے بے نماز، سور تو بھی زیادہ گندا ہے بے نماز۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان کردن آدن کہ اگر بے نماز مر جاوے پتہ کی کرنا ہے، پھر اس دا جنازہ نہ پڑھو، انہوں غسل نہ دیو، اندے واسطے بہترین انتظام نہ کرو کفن دا، ان دی قبر نہ کھٹو، بلکہ مسلمانہ دے قبرستان انہوں نہ سٹو، انہوں کتے طرح گھسیٹ کے ان دی لات تو پکڑ کے لے جاؤ، جتھے یہودیاں تے کافراں دا قبرستان ہے ان علاقے چونوں ٹویا کٹ کے نپ دیو، کوئی دعا شعا نہیں، کوئی بات نہیں، جنازہ نہیں پڑھنا، کوئی بات نہیں کرنی، اگر پڑھو گے تو مجرم ٹھہر جاؤ گے، کیونکہ بہت بڑا مشرک ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا مشرک بھی ہے تے کافر بھی ہے، 2 فتوے اس تے لگ گئے۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا او میرے بھائیو او مشرک بھی بن گیا تے کافر بھی بن گیا۔ پیر عبد القادر جیلانی آندا ہے میرا فتوی ہے او جنوں پیر بنائی پھر دیو، ذرا پیر دی گل تو من لو، یاریاں ڈپن واسطے تو تیار ہو جانے ہیں لیکن ان دی گل کوئی منن واسطے تیار نہیں۔ ان دا معنی ہے کل پیر بھی ساڈے حق وچ بولے گا نہیں۔ تو نماز کیویں پڑھنی ہے؟ ایک پڑھ لو نماز پوری ہو گئی نہیں۔ اس موقع تے حدیثاں بڑیاں آ رہی ہیں زیاد، چلو گل ذہن چاہ رہی تسی ایک واقعہ پڑھیا ہوگا اخبار تے ایک واقعہ آیا سی دیپال پور دا واقعہ، دیپال پور دا۔ اگلے جمعے تیار سپیکر نو ٹائٹ کیتا کرو، 8 دن تھوڑے کو مہلت ہوندی، اندی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ دیپال پور دا ایک واقعہ تسی اخبار تے پڑھیا اسی کچھ سال پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ دنیا تے بھی لوگاں نو چکھا دیندا مزے، لیکن سانو پھر بھی ہدایت نہیں آئی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک نوجوان بچی فوت ہو گئی، بظاہر بڑی اچھی سی، گواٹیاں نال بھی ان دا سلوک سی، ویسے بھی روزے بھی رکھ لیندی سی، قرآن بھی پڑھ لیندی سی، نماز بھی پڑھ لیندی سی، لیکن وہ فوت ہو گئی۔ جدو دفناویں لگے تے اوندا بھائی کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ میں خود دفناواں گا۔ بندے چ غیرت ہوندی ہے نا، بعض لوگ آندے بھائی میری بہن کوئی ہاتھ نہ لاوے۔ او بھائی کہنے لگا پاسے اڑ جاؤ میں آپ دفنا لینا۔ وہ دفناویں لگا، ان دی جیب دے وچ بٹوا سی پیسے والا، جیب دے وچ پیسے آن، وہ جدو دفناویں لگا نا تو سارا بٹوا ڈگ پیا وچ، قبر دے وچ ڈگ پیا، بڑی رقم آئی بہت زیادہ۔ وہ جدو رقم وچ ڈگ پئی نا قبر دے،
انہوں نے اتو قبر بنا چھڈی. بعد جدوں گھر پہنچیا کوئی ضرورت پئی پیسے دی تو ویکھیا اوہو میرے تھا قبر دے وچ پیسے گر گئے. انہاں کہ اچھا کوئی گل نہیں، لوگ بھی تھے قبراں دے وچوں بندے پیر منتقل کردے رہندے ہیں نا ایتھے تے اوتھے. ایک جگہ تے پیر صاحب دی جتی منتقل ہوئی پئی ہے، انہوں پوجی جا رہے ہیں. ایک جگہ تے قبر بنائی ایتھے جی 2 منٹ نے آن کے پڑاؤ ڈالیا سی، ایتھے بھی ذرا ارس بنا رہے ہیں، پڑاؤ ڈالیا جاندہ. ایک دوسرے لے منتقل کر رہے ہوں لوگ. وہ کہنے لگا میں منتقل تو نہیں کرنا، صرف اپنے پیسے ہی چکنے، تو پیسے دا فائدہ بھی کی ہے قبر ہے. صحیح گل ہے. اپنے ساتھیاں نو لے کے تے قبر پٹن لگ پیا. ذرا غور کرنا او بے نمازیو، غور کرنا، نماز نہ چھڑنا، اے بڑا مسئلہ خطرناک. انہوں نے جدو قبر اکھیڑی، ہائے پیسے اٹھانے لگا، پیسے انہوں بھول گئے. جدو اس نے اپنی بہن دی لاش نو ویکھیا تے یا قدم لاٹ نکلی، تیزی نال اگ دا بھڑکاؤ نکلیا، تیزی نال اگ نکلی بڑی جوش انداز نال. جدو اس نے ویکھیا کہ لاٹاں نکل رہی ہیں میری بہن تے اتو، میری بہن نے پتہ نہیں کیا کیا جرم کیتے آن، آج اندی قبر نو اگ لگی ہوئی ہے. پھر انہوں پیسے تو بھول گئے، بیچارہ چیخا مار کے نکلیا، دوبارہ دفنانا بھی نہ پیا، بڑا ڈریا. او لاٹا دنیا نے ویکھیا اس دور دے اندر بڑیاں اچیاں اچیاں نکل گئیاں لاٹا. قبر چو لاٹا مار رہی ہے، اگ لاٹا مار رہی ہے، ساری دنیا نے ویکھیاں. میرے بھائیو جدو گھر پہنچدا تے بہت زیادہ روندا ہے. اجے انہاں سارا ماجرا دا یکدم تا پنڈ نو پتہ نہ لگیا. امی پوچھ دیے او بیٹے تیری بہن دا جدو جنازہ جا رہا اودوں تو اتنا غم زدہ نہیں ہویا، اودوں تو ہلکا ہلکا روندا رہا ہے، آج ڈھائی مار مار کے رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا امی جی مینو اے تے ذرا دس دے کہ میری بہن نے گناہ کی کیتے آن. کہنے لگے تیرے بہن نے گناہ اور تو کوئی نہیں کیتے آن، لیکن ایک جرم مینو یاد ہے، میں سچے انداز نال امانت دے طور تے گل کر رہی ہاں. او میرے بیٹے تیری بہن نماز بھی پڑھ دی آئی، قرآن بھی پڑھ دی آئی، روزہ بھی رکھ دی آئی، گواڈیاں بھی ستاندی نہیں آئی، سارے عمل کر دی آئی. کہندا پھر کی جرم ہے، کی مسئلہ بن گیا ہے؟ آج میری بہن دیاں قبر نو لاٹا تے لاش نو آگ لگی ہوئی، میں ویکھ رہا کیا مسئلہ بڑھیا ہے؟ اتنا بڑا عذاب آج تو کسے نو ہویا نہیں ہے. کہنے لگی او میرے بیٹے تیری بہن نماز ضرور پڑھ دی آئی لیکن وقت پڑھ دی نہیں آئی، کدی ناگا کر دیندی آئی، کدی اگے پیچھے پڑھ لیندی آئی، زور دی اثر نال، اثر دی مغرب نال، کدی وقت بھی پڑھ لیندی آئی لیکن 5 ٹائم وقت دا لحاظ نہیں سی کریندی. اے گناہ دی وجہ تو اج تیری بہن دی قبر نو آگ لگ گئی. فکر کر لو میرے بھائیو، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہی نہیں ہوندا کی بنے گا؟ جڑا نماز پڑھدا نہیں ہوندا کی بنے گا؟ اے نماز بھی بیچاری پڑھدی ہے لیکن وقت نہیں سی پڑھدی. اللہ نو اتنا غصہ چڑھیا ہے آج اللہ نے اون دے عذاب نو ساری کائنات وکھا چھڑے. بڑے بڑے لوگوں نو اہمیت ہے نماز. او اہل حدیثو تہاڈی پوری تاریخ دے اندر 2 مثالاں 2 بزرگ قائم کر کے چلے گئے. ایو جی مثال آج تک کوئی قائم نہیں کر سکیا. وہابیو کتنا پیار ہے نماز نال، کتنی اہمیت ہے انہاں لوگوں نو نماز نال. اللہ اکبر. مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کا رحمت اللہ علیہ 100 میل پیدل سفر کر کر کے راتاں گزار کے سر تے کتاباں رکھ کے پیدل سفر کر کر کے او میرے پھراؤ لوگوں نو تبلیغ کرنے والا عبد القادر روپڑی. اللہ 500 انہاں دا مناظرہ ہے، 500 صرف عیسائی مذہب نال. اتنا بڑا علامات مناظر آدم اور نیک اس قدر زیادہ پیر
अब्दुल कादर रोपड़ी साहब ये जिमीदारा कर देन जिमीदारा कोई चीज बीज रहा जमीन दे अंदर हाय कोई चीज बीज रहा खालियां दे उत्ते जिवें अज तुसी तमाकू बीजदे हो खालियां ते कोई चीज बीज रहा कहन लगे ओ मेरे बेटो ख्याल कर ला कदई इस चीजा दे अंदर दुनियावी मामला दे अंदर ए बीज बिजाने दे अंदर किते तुहाडी नमाज फौत ना हो जावे। तुहानू याद है कि असीं अज तुहाडी नमाज वक्त तू बगैर नहीं पढ़ी। अल्लाहु अकबर बड़ा ख्याल करने वाला बुजुर्ग पहले ही चला जांदा हुंदा सी मसीह दे अंदर लेकिन कहन लगा बेटो अजान तक किन्नियां खालियां तुसीं लगा सकदे हो। कहन लगे 4 खालियां लगावांगे। जदों अजाना हो गईयां नमाज़ां हो गईयां बुजुर्ग वापस आया अपनी जमीन दे अंदर ते वेखिया ते कहन लगा किन्नियां खालियां लगाइयां। कहन लगे 6 खालियां लगा चुके हैं। कहन लगे तुसां तां क्या अजान तक 4 खालियां पूरियां हो गईयां ये 6 खालियां कित्थों लग गईयां। इंदा मान है कि तुसी लेट कम छड़िया। कहन लगे जी ठीक है नमाज ते असीं पढ़ लईए लेकिन अजान तो फौरन बाद आए नहीं। कहन लगे जाओ फिर जेड़ा अल्लाह दे ऐलान ते लब्बैक नहीं आंदा मैनू इहो जी काशकारी नहीं चाहिदी। फौरी तौर ते 2 खालियां पटा छड़ियां बड़ा वड्डा नुकसान होया उस दौर दे अंदर सारी तबाह कर छड़ी जमीन। लेकिन कहन लगे ऐ 2 खालियां अगर बरकरार रहियां किते हराम रोजी ना खावीए। अब्दुल्ला नामी एक बहुत बड़ा हकीम होया वहाबियो तुहाडे अंदर अज ओ अहल हदीसी नहीं रही अज ओ वहाबी पुणा नहीं रहा अज ओ तकवे नहीं रहे अज ओ सुन्नी भी नहीं रहा अज ओ बरेलवी भी नहीं रहा अज ओ देवबंदी भी नहीं रहा। हाय मेरे भाइयों हर कोई अपने अपने मजहब का नाम तो जरूर लेंदा है लेकिन कोई भी अपने वडेरियां दी सीरत नहीं चल रहा कोई नबी दी सीरत नहीं चल रहा कोई कुरान दे आखे नहीं लग रहा। हाय मेरे भाइयों अब्दुल्ला नामी एक बहुत बड़ा हकीम होया तदाद च दुनिया खड़ी इस तरह लैना च खड़ी दुनिया बहुत बड़ा हकीम सी अल्लाह ने शिफा रखी सी हाथ च हिकमत बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज अजान तो पहले ही मसीह ते चला जाना बेटा भी हकीम सी लैन लग गई लैन बाबा की मरीजां दी लैन है। अपने बेटे नु कह के जा रहा बेटा इहो जी मजदूरी नहीं चाहिदी इहो जे मरीज भी नहीं चाहिए जेड़े तेनू दीन तो गाफिल कर देवे पैसों दे पिछे किते लालच करके नमाज आया ना करना। नहीं जी अब्बा जी ठीक लेकिन अब्बा होरी चले गए बेटे हो जाते सियाने बेटे सियाने बांसदे बन जाते ना बेटे सियाने हो जाते। वो कहने लगे लै इन्ने मरीज हैं जे बंद कर छड़ी कल आउणगे नहीं मेरा अब्बा तो कमला है पुरानी उम्र है उन्होंने की पता है जी। मैं हुणे एक मरीज भी भुगताया दूआ भी भुगताया तीसरा भी भुगताया अजे मरीज नहीं भुगते नमाज का टाइम चला गया बाबा नमाज पढ़ के आ गया। जदों बाबा नमाज पढ़ के आ गया ओ मुसलमानों तेनू मैनू की अहमियत नमाज दी कोई पढ़े के ना पढ़े हाय कोई पढ़े या ना पढ़े तेनू फिक्र ही कोई नहीं। कैसा अजीब जबरदस्त देने वाला बाबा हकीम अब्दुल्ला कह लगा ओ मेरे बेटे नमाज ते नहीं आया। कह लगा बाजान मरीज बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं इन्हां दी नाजुक तबीयत आई मैं उन्हां दे हक दे अंदर इस वास्ते बैठा रहा पता नहीं बेचारा कोई एक मरीज फौत ना हो जावे इहो जिहियां गल्लां कर रहा है। कह लगा मौत जिंदगी दा मालिक तू नहीं है असीं ते अपने रब दे आखे लगना है सारा वक्त मरीजां वास्ते अद्धा घंटा अल्लाह वास्ते हर नमाज तो पहले मैं चला जाना तेनू जो हट गया जदों अजान हो जावे फौरी तौर पर दुकान बंद कर देनी है। कहने लगा ओ मरीजों निकलो मेरी दुकान चो बाहर निकलो बाहर बेटे नू कहंदा निकल बाहर। पेट्रोल मंगाया दुकान दे विच बड़े बड़े कीमती लखां दा सौदा मौजूद है बड़े बड़े नुक्से मौजूद हैं उन्हें सारी दुकान अपने सारे माल नू पेट्रोल सड़ के जला दिता। कहने लगा ओ लोगों सुन लो जेड़ी दुकान मेरे बेटे वास्ते जहन्नम दा बहस बन रही है मैं उस दुकान नू की करना है। और चले जाओ मरीजो तुसी भी और चला जा बेटा तू भी हुण वेखांगे कि कौन जिंदगियां बचांदा ते कौन मौतां दे। तैनू मैनू नमाज दी अहमियत दा इल्म नहीं है। हो
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے نماز دی، یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم وقت تے نماز ادا کردا با جماعت، ہائے اندی مثال اس طرح ہے جویں اندے گھر دے اگوں نہر چل رہی ہوے، مٹھی تے گہری تے ٹھنڈی نہر، نہر دا پانی بھی ٹھنڈا ہے، نہر دا پانی میٹھا بھی ہے، کھارا پانی نہیں ہے، بڑا زبردست پانی ہے۔ نہر چل رہی ہوے او 5 ٹائم نہر دے وچ ناوے، فرمایا جویں اندے تے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی جڑا 5 ٹائم نہر وچ ناوے۔ اسی طرح امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم دی حدیث ہے، جڑا 5 ٹائم با جماعت نماز وقت پڑھے اندے ذمہ کوئی گناہ رہندا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے کنیاں گلاں کرا، آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ۔ یہ بھی مسلم دی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ انہاں لوگاں دیاں کھوپڑیاں اڑا دے۔ آپ نے بھی فرمایا میرا دل کردہ جڑے بندے با جماعت نماز پڑھن نہیں نہ آئے اجے تک، میرا دل کردہ میں انہاں دے جھگیاں نو آگ لا کے ساڑ دے۔ ایتھے بھی میرا نبی فرمان لگا مینوں اللہ نے حکم دیتا کہ انہاں لوگاں دیاں کھوپڑیاں اڑا دے، لوگاں نو قتل کر محمد، لوگاں دے تلوار چلا سونے محمد، لوگاں نو قتل کر میرے پیارے محمد، لوگاں دیا کھوپڑیاں اڑا دے میرے سونے، انہاں دا کچومبر کر دے میرے پیارے، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، حتی کہ لوگ گواہی دیون کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد تو علاوہ محمد اللہ دا رسول ہے۔ فرمایا پھر کی کرنا ہے؟ گواہی دیون تو بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرن۔ جڑے بندے اللہ دی گواہی بھی دے دیون، نبی محمد رو اپنا محمد بھی مان لون، کلمے بھی پڑھ لون، او پھر نماز نہیں پڑھ دے، فرمایا دل کردہ میں انہوں قتل کر دے۔ اللہ تاں واسطے صحابہ دے دورے تے کوئی منافق بھی بے نماز نہیں سی، انہوں نے پتا سی جے نماز چھڑ دیتی محمد دی تلوار حرکت چاہ جائے گی۔ آج کون اس حداں لگاوے؟ آج دے حکمران تے خود دین دے ڈاکو تے لٹیرن، خود جگے تے بدماش ہیں، جنہاں نو خود نہیں پتہ اسلام کیا ہے، جہاد کیا ہے، مجاہد دا شان کیا ہے، قرآن دا مقام کیا ہے، علماء دی عزت کیا ہے، مسیح دا احترام کیا ہے، انہاں لوگاں نے کدوں ہی جی حداں لاڑی۔ دعا کرو اللہ کوئی دینی حکمران لے آوے۔ ہاں میرے بھائیو سن لو، بچے آلے ہو تسی بھی سن لو، گھراں دے اندر بچے موجود ہیں، سن لو پھر آؤ باپو تہاڈا کی حق بندا نبی دی اے گل سن لو۔ ٹائم ہو گیا اوہو، لیکن گل ضروری ہے کر دیواں، ایک اور بھی کرنی ہے، اے بھی کر دینا۔ اے حدیث آندی ہے ترمذی دے اندر، سن لو، میرے نبی نے فرمایا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ ترمذی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اولادہ والو، او بیٹیاں تے بیٹیاں والو، جنہ کول نہیں اللہ انہاں نو نیک اولاد دے وے، تے جنہ کول ہے وہ کی کرو، جدو بیٹا تہاڈا 7 سال دی عمر نو پہنچ جاوے، 7 سال دی عمر نو، فرمایا مرو، پھر انہوں حکم کرو او بیٹے نماز پڑھ، انہوں ہتھا بنن دا ول سکھاؤ، انہوں نماز دی تربیت کرو۔ فرمایا اگر وہ تہاڈا بیٹا 10 سال دی عمر نو پہنچ جاندا ہے پھر انہوں پیار نال نہیں سمجھانا، وضربو، انہوں مارو تے کٹو، انہوں کوٹ کوٹ کے سمجھاؤ، چاٹا مار کے سمجھاؤ، ان دی کھتی رنگ کے سمجھاؤ،
اندے کلے سیک کے سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھدا تو سوٹی پکڑ لو انہوں مارو، اگر پھر بھی نہیں سمجھدا وفرقوا بینہم فی المضاجع، پھر اندے بسترے الگ کر دو، اندہ کھان پین الگ کر دو۔ او مسلمانوں، اگر بے نماز 7 سال دا بچہ تواڈے نال کھاندا رہا تواڈی روزی بھی حرام کرے گا، اینو سائیڈ تے کر دیو، ایندا کھانا الگ کر دو، ایندا بستر الگ کر دو، اینو علیحدہ کر دو، اندے نال لاقتی کر دو، اودے نال بولنا نہیں ہے، اودے نال پیار کرنا نہیں ہے، اونوں گھروں کٹ دیو، او اج تواڈا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ ہو رہا عمل، اج ہو رہا حدیث تے عمل۔ سنی او سنی بھائی بڑا دعویٰ کرنا ہے، وہابیو دعوے بڑے کر دیو، دیوبندیو بڑے دعوے کر دیو، کہ خیال ہے کیا گھراں دے اندر محمدی تربیت ہے؟ باپ خود بے نماز، ماں خود بے نماز، بچیاں نو تربیت کس نے کرنی سی؟ جڑے خود اسلام تے نماز دے ڈاکو تے چور لٹیرے، انہوں نے کی تربیت کرنی؟ کہ ماحول تباہ ہو گیا دنیا دا۔ حدیث ہے 7 سال دی عمر حکم کرو، 10 سال دی عمر نو بچہ پہنچ گیا مارو، نہیں سمردا تے گھروں کر دو، تھوڑا بیٹا نہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ ایک کافر مشرک ہو گیا، نہ مشرک تھوڑے نہ تعلق ہے، نہ کافر دا تھوڑے نہ تعلق۔ نماز چھڑنا کوئی آسان ہے؟ ہاں 3 بندے ایسے جنہاں تے نماز فرض نہیں۔ مسلمانوں اے آخری گل ہے، اے حدیث آ رہی ہے سنن ابو داؤد دے اندر، مستدرک حاکم دے اندر، 2 حدیث دیاں بہت بڑیاں کتابیں جنہ دے اندر اے حدیث ہے۔ اے حدیث آخری بیان کر کے میں بات نو ختم کرنا۔ 3 بندے ایسے جنہ تے کوئی دنیا دا عمل اللہ نے جڑا نازل کیتا ہے، فرض ہوئے چاہے نفل ہوئے، او واجب تے ضروری نہیں، او مرفوع القلم ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، ترائے بندے مرفوع القلم ہیں جنہاں دی کوئی نیکی یا بدی لکھی نہیں جاندی۔ فرمایا ٹائم بھی دسیا، وقت بھی دسیا، او حالات بھی موقع دسیا۔ فرمایا ہے کو ٹائم ہے ان النائم حتی یستیقظ، جدو بندہ ستا پیا ہوئے، بھاویں عالم ہوئے، بھاویں قاری ہوئے، بھاویں جاہل ہوئے، بھاویں مفتی ہوئے، بھاویں اجل ہوئے، بھاویں ان پڑھ ہوئے، بھاویں سنی ہوئے، بھاویں وہابی ہوئے، بھاویں بریلوی ہوئے، بھاویں دیوبندی ہوئے، بھاویں چھوٹا ہوئے، بھاویں بڑا ہوئے، بھاویں نبی ہوئے، بھاویں صحابی ہوئے، بھاویں عربی ہوئے، بھاویں اجمی ہوئے، بھاویں کالا ہوئے، بھاویں گورا ہوئے، بندے تے نماز فرض نہیں ہے جب تک بندہ ستا پیا ہے۔ ہاں انہوں کسے اٹھایا نہیں ہے، نہ انہوں اپنے آپ جاگ آئی ہے، جدو اٹھے گا ادو نماز فرض ہو جائے گی، باقی ہوندے تے ستیاں کوئی فرض۔ تو کیسا دین ہے؟ ہائے ستا پیا بندہ بھائیو مویا طرح ہوندا ہے، تے موئے بندے نو کی پتا نماز دا ٹائم کدو ہو گیا۔ ٹائم کوئی نہیں۔ ایک بڑا اہم واقعہ ذہن چایا سی جو امریکہ آج کل کر رہا ہے، چلو پھر کد صحیح۔ اگلی بار فرمایا وان السبی حتی یحتلم، اس بندے تے بھی نماز فرض نہیں ہے جڑا بندہ اج نہ بالغ ہے تو پھر بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے تک اس بندے تے کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے انہوں ثواب نہیں ملتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بچیاں نو پھر اسی پڑھاندے کیوں آئے؟ پھر بچیاں دا جنازہ بھی اسی پڑھنے آئے۔ بھائیو بچیاں دا جنازہ پڑھ دیو، ان دے ذمے تے گناہ کوئی نہیں۔ اصل بات ہے کہ ماں باپ نو دا اجر مل جائے گا، اگر تربیت کردہ ماں باپ نو ثواب ملے گا۔ بالغ ہونے تک اگر وہ نماز نہیں پڑھدا تے بچہ کوئی گنہگار نہیں ہے۔ ایک تا اے بندہ مسلمان چلا گیا اس عمل چونکہ اس سے کوئی بھی شے فرض نہیں۔ آگے فرمایا وان المجنون حتی
یا قیلا بندہ مجنو تے دیوانہ ہو گیا ہے، بندہ پاگل ہو گیا ہے، حقیقت پاگل ہے، آج دے پاگلا طرح نہیں ہے، اونج گند چاہ کے منہ چ پائی پھردا ہے لیکن بس چ سر نہیں دیندا، سائیڈاں تے ٹردا ہے۔ اونج مجنو دیوانہ ہے، مجھو تریڑو ننگا تے اور دنیا واسطے اولیاء اللہ بڑھیا ہویا ہے، لیکن میرے بھائیو گڈی دے تھلے سر نہیں دیندا۔ جدو چاہتا ہے انہوں یہ بھی پتا ہے کہ آئے کیلا نو چھل کے کھانا ہے، کیلے نو چھلدا ہے پھر منہ چ پاندا ہے، ناکے چ نہیں پاندا۔ ہے مجنو، ہے کملا، پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، یہ جی پہنچی ہوئی ہے، یہ بڑا اچھی ہستی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ فرمایا جب تک انہوں عقل نہیں آندی مجنو بندے تے پاگل بندے تے بھی کوئی نماز فرض نہیں ہے تے میرے بھائیو اگر اللہ نے سمجھ بھی دیتی ہوئے، اللہ عقل بھی دیتی ہوئے، پھر نماز نہیں چھڑنی چاہی دی۔ بندہ جوان ہو گیا ہے پھر نماز نہیں چھڑنی چاہی دی، بندہ بیدار ہو گیا ہے پھر نماز نہیں چھڑنی چاہی دی۔ تین حالاتاں دے اندر نماز جائز نہیں، باقی سارے وقت نماز جائز ہے۔ او میرے بھائیو اے میں تانوں سنایا ہے اپنے علم دے مطابق تھوڑا جا بات، اللہ تو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا نمازی بنائے۔ سبحان اللہ۔ دارالہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز۔ دارالہدا، ہدا، 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 ہدا۔